Lamine Yamal. Mu cyesipanyoro izina yiswe n'ababyeyi be ni Ebana, naho iry'idini rikaba Nasirawi. Lamine Yamal Nasirawi Ebana yavutse kwa 13 Nyakanga 2007. Ni umukinnyi w'umupira w'amaguru wabigize umwuga w'umunya Espagne, ukina ku ruhande rw'iburyo mu ikipe ya FC Barcelona ndetse agakinira ikipe y'igihugu cyangwa se equipe nationale ya Espagne. Iyi yitwa Selección de Fútbol de España ariko izwi cyane ku izina rya La Roja. Gusa nubwo akinira mu ruhande rw'iburyo akinisha akaguru k'ibumoso. Yamenyekanye nk'umukinnyi ufite impano idasanzwe mu mupira w'amaguru kubera uburyo atanga amahirwe yo gutsinda ku bakinnyi bakinana ndetse n'ubuhanga mu gutsinda ibitego bivuye mu ntera ndende cyangwa se ategereye izamu cyane, kandi Lamine Yamal afatwa nk'umwe mu bakinnyi beza isi ifite uyu munsi. Uyu mukinnyi umaze kugira izina riremereye gutya ku isi ku myaka ye 18 ni muntu ki? Yavukiye he? Yakuze ate? Ni ibihe bigwi afite mu mukino w'umupira w'amaguru? Ahembwa amafaranga angana iki? Ese wari uzi ko Lionel Messi yamwogereje mu ibase ubwo yari afite amezi 6 gusa? Ese koko haba hari imbaraga zidasanzwe Yamal yaba yarahawe na Lionel Messi? Reka tubivugeho byose. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet, untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera. Ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 28 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujya ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma. Lamine Yamal yahoze ari mu ikipe y'akademi yitwa La Masia mbere yo kujya mu ikipe ya mbere ya Barcelona muri sazo ya 2023-2024. Yabaye umukinnyi wa mbere muto mu mateka y'isi washyizwe mu bahataniye Ballon d'Or ku myaka ye 17 gusa. Si ibi gusa, ahubwo yanatsindiye Copa Trophy muri 2024 na 2025. Copa Trophy ni igihembo gihabwa umukinnyi mwiza ukiri muto uba wahize abandi ku isi hose. Iki gihembo gihabwa abakinnyi bari munsi y'imyaka 21. Mu mupira w'amaguru hari icyitwa Domestic Treble. Aha ni ikipe imwe itsinze amarushanwa 3 mu gihugu kandi muri sazo imwe. Lamine Yamal muri sazo yakurikiyeho yari muri Barcelona yabashije gutsinda ya marushanwa 3 muri Espagne, kandi muri sazo imwe yatwaye La Liga, Copa del Rey na Supercopa de España. Ku myaka ye 18, Lamine Yamal yabaye wa kabiri mu bahataniye Ballon d'Or muri uyu mwaka wa 2025. Lamine Yamal yahagarariye Espagne ku ruhando mpuzamahanga mu marushanwa abakiri batatandukanye. Ibi byanatumye ashyirwa mu ikipe nkuru muri 2023, aba umukinnyi wa mbere ku isi muto ukinnye mu ikipe nkuru y'igihugu ndetse akanayitsindira ku myaka 16. Yahamagawe mu bakinnyi bagombaga gukinira Espagne muri UEFA European Football Championship ya 2024, aho yakinaga ku mwanya w'ingenzi cyane afasha Espagne kuba nibura mu makipe 4 ya mbere. Icyo gihe kandi yanatsindiye igihembo cy'umukinnyi muto wari muri iryo rushanwa. Afite uduhigo dutandukanye ku rwego mpuzamahanga, harimo ako kuba umukinnyi muto wagaragaye kuri finale ya UEFA European Championship ku myaka ye 17, umukinnyi muto muri European Championship ku myaka 16, ndetse n'umukinnyi muto watsinze igitego muri European Championship ku myaka 16. Ibi ni ibijyanye n'ubuzima bwo mu kibuga, ariko reka nanagaruke ku buzima bwe bwiteho gato.
Lamine Yamal na Sirawi Ebana yavutse kwa 13 Nyakanga 2007 nk'uko nabikomojeho. Yavukiye mu mujyi wa Espalagus de Llobregat muri Barcelona Metropolitan Area muri Espagne. Avuka ku mubyeyi w'umumama witwa Sheila Ebana w'umuseriveri, naho se umubyara yitwa Moniri na Sirawi, akaba atera amarangi ku nyubako. Lamine Yamal afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 79. Afite ubwenegihugu bwa Espagne, akagira ibiro 72. Yambara nimero 10. Mama wa Lamine Yamal yavukiye ahitwa Bata muri Equatorial Guinea, naho se avukira Larache muri Morocco. Aba babyeyi bombi bise umuhungu wabo amazina mu rwego rwo guhicyubahiro abagabo babiri bitwa Lamine na Yamal. Aba ni ab'ingenzi kuri uyu muryango kuko bafashije uyu muryango mu buryo bw'amafaranga mbere gato y'uko umuhungu wabo avuka. Lamine Yamal ni umuyoboke w'idini ya Islam. Ababyeyi be batandukanye ubwo yari afite imyaka 3. Gusa bombi ntibamutereranye, bakomeje kuba hafi ye mu bwana bwe. Umuryango we wabaga muri Matalo. Matalo ni umwe mu mijyi yo muri Espagne. Gusa mu gihe cyo gutandukana kw'ababyeyi be, mama wa Yamal yimukiye muri Granollers, aho Lamine Yamal yatangiye gukinira umupira muri karabu yo muri uwo mujyi yitwa La Toleta afite imyaka 4. Yagombaga kugera mu mijyi yombi kugira ngo abonane n'ababyeyi be kubera ko batabaga hamwe. Igihe yari kumwe na se muri Matalo, Lamine Yamal yakuriye muri Rocafonda, agace k'inkengero z'umujyi wa Matalo. Ku myaka 6, Lamine Yamal yatoranyijwe na Barcelona ndetse atumirwa mu myitozo y'akademika FC Barcelona La Masia. Yasinyiye ikipe muri 2014, ahita ajyanwa muri Barcelona kugira ngo abe kandi yitoreze mu kademi. Mu gukura kwe, Ronaldinho, Lionel Messi na Neymar nibo bari icyitegererezo kuri Lamine Yamal. Muri Nyakanga uyu mwaka, Minisiteri y'Uburenganzira bwa Muntu muri Espagne yasabye ibiro bikuru by'ubushinjacyaha ku rwego rw'igihugu gukora iperereza kuri Lamine Yamal nyuma yo gukekwaho gutumira abantu benshi cyane bafite ubumuga bw'ubugufi cyangwa se bamwe twita ibikuri ngo baperforminge mu birori bye byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ubwo yuzuzaga imyaka 18. Lamine Yamal afite umuvandimwe we muto badahuje ababyeyi bombi witwa Ken wavutse muri 2022 na mushiki we muto witwa Bala. Kwa 14 Kanama 2024, se wa Lamine Yamal yakomerekerejwe muri parikingi y'imodoka muri Matalo. Ibikomere bye ntibyari bikabije kuko nyuma y'iminsi 3 yari yamaze kuva mu bitaro. Polisi yo muri Espagne yataye muri yombi abantu 4 bagize uruhare muri iryo yatakwa rya se wa Lamine Yamal. Amateka mu ikipe ye, Lamine Yamal yayakoze kwa 29 Mata 2023 asimbuye Gavi ku munota 83 mu mukino wabonetsemo ibitego 4-0. Aha ikipe ya Barcelona yakinaga na Real Betis muri La Liga. Muri uwo mukino yakoze shot on target, aba umukinnyi wa 5 muto mu mateka ya La Liga ku myaka 15, amezi 9 n'iminsi 16 bikoze. Aba kandi umukinnyi muto mu ikipe ya mbere muri Barcelona muri iki kinyejana nyuma ya Armando Sagi bayigaragayemo nawe afite imyaka 15 mu 1922. Yongeye gukora amateka kandi kwa 14 Gicurasi 2023 muri Barca, ahari umwe mu bakinnye kandi bagatsindira La Liga 2022-2023. Nubwo Lamine Yamal yari muri squad ya Barcelona, bwa mbere yabanje mu kibuga kwa 20 Kanama 2023 mu mukino wabonetsemo ibitego 2-0 wahuje FC Barcelona na Cadiz FC kuri Estadi Olympique Luis Companys. Ku nshuro yakurikiyeho abanza mu kibuga, Lamine Yamal yabaye man of the match nyuma yo kugira uruhare mu bitego 2 byatsinzwe na Gavi na Robert Lewandowski wahuje FC Barcelona na Villarreal, ukabonekamo ibitego 4-3. Byari 4 bya Barcelona na 3 bya Villarreal kwa 28 Kanama 2023. Kuwa 2 Ukwakira 2023, Lamine Yamal yongera amasezerano na Barcelona yagombaga kugeza muri 2026 ku kiguzi cya biliyoni 1 y'amaeuro. Nyuma y'iminsi 2 yakinnye umukino wa mbere wa Champions League aho bakinaga na Porto. Ku ya 4 Ukuboza 2023, Yamal yahawe igihembo cy'umukinnyi ukiri muto witwaye neza. Gusa ku munsi w'ibirori ntiyari ahari kubera ishuri. Ku ya 11 Mutarama 2024, mu mukino wahuje Barcelona na Osasuna, mu bitego 2 Barcelona yatsinze iyi kipe harimo icya Yamal.
Uwo mukino wabonetsemo ibitego bibiri bya Barcelona ku busa bwa Osasuna, hari muri semifinale ya Supercopa de España. Ibi byamugize umukinnyi muto watsinze igitego muri Supercopa ku myaka 16 n'iminsi 182. Lamine Yamal kandi yakinnye iminota 20 ya nyuma muri finali yahuje Barcelona na Real Madrid kwa 14 Mutarama 2024. Nyuma y'ibyumweru bibiri kwa 25 Mutarama 2024 yatsinze igitego mu mukino Barcelona yatsinzemo Atletico Bilbao ibitego 4-2 nyuma y'uko rwari rwabuze gica bagahabwa iminota y'inyongera. Maze Lamine Yamal abo umukinnyi muto utsinze igitego mu mateka y'iryo rushanwa. Kwa 11 Gashyantare 2024 Lamine Yamal yatsinze ibitego bibiri muri 3-3 byabonetse mu mukino wahuje Barcelona na Granada bimugira man of the match muri uwo mukino. Muri sezo ya 2023-2024 Barcelona yarangije ari ya kabiri muri La Liga ndetse iva muri Champions League ivanywemo na Paris Saint-Germain, aho Barcelona yatsinzwe ibitego 4-1. Kimwe cyabonetse cyavuye kuri assist ya Lamine Yamal. Ku myaka 16 Lamine Yamal yaciye uduhigo twinshi muri sezo kandi yagaragaye inshuro zigera kuri 50 mu marushanwa yose Barcelona yakinnyemo. Muri La Liga Lamine Yamal yabaye umukinnyi muto ubanza mu kibuga mu ikipe ya Barcelona, umukinnyi muto watanze assist, umukinnyi muto watsindiye Barcelona n'umukinnyi muto watsinze muri La Liga, umukinnyi muto wakiniye Barcelona muri El Clasico ndetse n'umukinnyi muto watsinze ibitego bibiri mu mukino umwe kandi abo wa mbere wabikoze afite imyaka iri munsi ya 17. Yabaye kandi umukinnyi muto wagize uruhare mu iboneka ry'ibitego birenga 10 muri La Liga ku myaka 16 n'iminsi 213. Muri Champions League Lamine Yamal yabaye umukinnyi wa kabiri muto mu bayigaragayemo nyuma ya Youssoufa Moukoko. Mu mukino wa La Liga muri sezo ya 2024-2025 kwa 18 Kanama Lamine Yamal yatanze pasi yavuyemo igitego kuri Lewandowski mu mukino Barcelona yatsinzemo ibitego 2-1 cya Valencia. Mu mukino wakurikiyeho wahuje Barcelona na Atletico Bilbao kwa 24 Kanama 2024 Lamine Yamal yatsinze igitego cye cya mbere muri sezo mu mukino n'ubundi Barcelona yatsinzemo ibitego 2-1 cya Atletico Bilbao. Kwa 19 Nzeri 2024 Lamine Yamal yatsinze igitego cye bwa mbere muri Champions League, hari mu mukino Barcelona yatsinzwemo na Monaco ibitego 2-1. Icyo kimwe cyabonetse cyatsinzwe na Lamine Yamal. Ibi byamugize umukinnyi wa kabiri muto watsinze igitego muri Champions League mu mateka yayo ku myaka 17 n'iminsi 68. Ni mu gihe uwa mbere ari Ansu Fati ubukina muri AS Monaco wabaye uwa mbere nyuma yo gutsinda ku myaka 17 n'iminsi 40 mu Kwakira 2020. Kwa 26 Kwakira 2024 ku myaka 17 n'iminsi 105 Lamine Yamal yabaye umukinnyi muto watsinze muri El Clasico mu mateka yayo mu gihe yatsindaga igitego muri 4 Barcelona yatsinze Real Madrid. Byatumye ahita aca kuri Fati wabikoze afite imyaka 17 n'iminsi 359 mu Kwakira 2020. Ku mukino wabereye Santiago Bernabeu Lamine Yamal na bagenzi be bakinanaga barimo Fati na Rafinha bakorewe ivangura rishingiye ku ruhu. Ku ya 30 Mata 2025 Lamine Yamal yujuje umukino w'ijana mu ikipe ya Barcelona muri Champions League. Byari mu mukino wahuje Barcelona na Inter Milan. Yatsinze igitego cya mbere muri 3 byabonetse bya Barcelona. Ni umukino wabonetsemo ibitego 3-3. Lamine Yamal icyo gihe yashimiwe cyane na manager Simon Inzaghi aho yamwise igitangaza kiboneka rimwe mu myaka 50. Ku myaka 17 imyitwarire ya Lamine Yamal muri sezo yasize abahanga mu mupira w'amaguru n'abakinnyi hose bavuga ko ari umukinnyi mwiza mu beza kuri iyi si. Yatsindiye igihembo cy'umukinnyi mwiza kandi ukiri muto wa 2025 ndetse abo umukinnyi umwe rukumbi utsindiye iki gihembo inshuro 2. Uretse ibyo yabaye uwa kabiri mu bari bahataniye Ballon d'Or ya 2025. Kwa 27 Gicurasi 2025 Lamine Yamal yemeye kontra y'igihe kirekire akinira Barcelona. Ni kontra izatuma aguma muri Barcelona kugeza ku ya 30 Kamena 2031, ndetse yagombaga gusinywa nyuma y'isabukuru ya Lamine Yamal y'imyaka 18. Ikinyamakuru The Athletic
cyatangaje ko kontra ya Lamine Yamal izaba igera ku gaciro ka miliyoni 45.3 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Ibi bita bimugira umwe mu bakinnyi bahembwa agatubutse muri Barcelona. Kwa 16 Nyakanga 2025 mu muhango wo gusinya kontra kwa Lamine Yamal yahawe umupira wanditseho nimero 10. Kwa 16 Kanama 2025 mu mukino wa mbere muri sezo ya La Liga, Lamine Yamal yatsindiye igitego cya mbere Barcelona yambaye nimero 10. Ni mu mukino wari wahuje Barcelona na Mallorca. Lamine Yamal yahagarariye ikipe yo ku rwego rw'igihugu ya Catalonia kuva afite imyaka mike, kuko yayibereye kapiteni afite imyaka 11 gusa. Yari kapiteni akina mu batarengeje imyaka 12, abatarengeje imyaka 14 n'abatarengeje imyaka 16. Lamine Yamal kandi yakiniye ikipe y'igihugu ya Espagne mu batarengeje imyaka 15 ndetse n'abatarengeje imyaka 16. Muri 2023 yari kapiteni w'ikipe ya Espagne y'abatarengeje imyaka 17. Nanone muri 2023 muri shampiyona y'Iburayi y'abatarengeje imyaka 17, Lamine Yamal yatsinze ibitego 4 mu irushanwa ryose. Ku myaka 16 n'iminsi 57, Lamine Yamal yabaye umukinnyi muto watsindiye Espagne, agahigo kari gasanzwe gafitwe na Gavi wabikoze ku myaka 17 n'iminsi 304. Ku ya 7 Kamena 2024, Lamine Yamal yahamagawe muri 26 bagombaga kwitabira irushanwa. Ero ya 2024 yarangiye Lamine Yamal ariwe mukinnyi muto kurusha abandi muri iryo rushanwa. Lamine Yamal akinisha akaguru k'ibumoso. Azwiho ubuhanga budasanzwe mu mukino w'umupira w'amaguru, kandi n'umwe mu bakinnyi bafite ubushobozi bwo gukina ku myanya itandukanye. Uretse byo, atanga pase nziza kandi afite ubushobozi bwo gutsindira kure bitabaye ngombwa ko yegera izamu cyane. Kubera imikinire ye, yagiye agereranywa na rurangiranwa mu mupira w'amaguru muri iyi si nzima nawe wakiniraga FC Barcelona, Lionel Messi. Kubera kandi uburyo ashakisha uburyo bushobora kuvamo ibitego no gukina mu buryo busa, yagiye agereranywa n'undi mukinnyi ukomeye nawe wahoze akinira FC Barcelona, Neymar. Ariko kandi nanone Lamine Yamal ubwe yavuze ko Neymar ari umwe mu bakurikiza imikinire ye. Lamine Yamal, ibitangazamakuru binyuranye bivuga ko ari we mukinnyi mwiza muto kurusha abandi ku isi. Hari n'abajya kure bakavuga ko ari we mukinnyi mwiza w'ingimbi wabayeho mu mateka. Gusa Steven Gerrard ntiyemeranya n'ibyo bitangazamakuru, bavuga ko Michael Owen akiri we mukinnyi w'ingimbi mwiza kugeza ubu. Muribuka mu kanya mvuga ko Lamine Yamal agereranywa na Lionel Messi. Ntawe uzi niba ari uguhurirana gusa cyangwa se ari ibindi, ariko aba bafitanye amateka. Reka nayo nyababwireho gato. Wari uzi ko Lionel Messi yogeje Lamine Yamal mu ibase? Umva iyi nkuru. Ubuhanga budasanzwe Lamine Yamal akomeje kugaragaza ku myaka 18 y'amavuko ntibusanzwe. Gusa ashobora kuba yarabukuye ku mazi yuzuye ibase Lionel Messi yamukarabijemo ari umwana ufite amezi 6. Abemera imbaraga zidasanzwe bashobora kubona ubuhanga bwa Lamine Yamal bakabuhuza neza nuko Lionel Messi nawe wari utangiye kubica bigacika muri 2007 yafashe Lamine Yamal wari ufite amezi 6 gusa akamukarabya mu ibase y'amazi, none neza uyu musore akaba akomeje kuba Messi mushya. Inkuru y'uko Messi yakarabije Lamine Yamal w'amezi 6 mu ibase y'amazi twayibwiwe na Joan Montfort waganiraga na Athletic. Mu myaka Lamine Yamal yavutsemo niwe wafaturaga abakinnyi ba FC Barcelona. Gusanga ikipe yose yatunguwe nuko Lionel Messi yafashe umwana w'amezi 6 akamwoza mu ibase. Benshi babifashe nko kwicisha bugufi byamurangaga, gusa ubigejeje muri uyu mwaka wasanga ubwo Messi yozaga Lamine yaramuhaye imbaraga zidasanzwe zo gukina umupira w'amaguru. Niko bavuga. Joan Montfort aganira na Athletic yaragize ati, ni ifoto byangoye gufata. Lionel Messi yari umukinnyi ujunjamye cyane ku buryo atakundaga ibyo kumufotora no kumushyira ku karubanda. N'ubu Lionel Messi ntarashaboka. Gusa icyo gihe yaratunguranye ubwo yari ari gukarabya umwana w'amezi 6 mu ibase ari kumwe na mama we. Ni ifoto yari itangaje cyane kubera ko Messi ukurikije izina yari atangiye kugira ntabwo yari uwo kugaragara yoza abana bato, ahubwo yari uwo kwifotoreza ku modoka zihenze. Mu Kuboza 2007 nibwo Joan Montfort wafotoraga abakinnyi ba FC Barcelona yafashe ifoto ya Lionel Messi wari ufite imyaka 20 y'amavuko ari gukarabya Lamine Yamal wari ufite amezi 6 y'amavuko.
Iki gihe nibwo yari agitangira kuvugwa ku ruhando mpuzamahanga mu mupira w'amaguru. Muri 2008 ifoto ya Lionel Messi ari gukarabya umwana muto yarakunzwe cyane. FC Barcelona yatangiye kuyikoresha mu ngengabihe yayo cyangwa se kalendari. Yasohotse mu kinyamakuru Diario Sports, ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku bana bato UNICEF wahise utangira gukoresha ifoto ya Messi ari gukarabya Lamine Yamal. Gusa ni ifoto yaninjirije amafaranga menshi FC Barcelona. Muri iyo myaka FC Barcelona yatumiraga ababyeyi batandukanye bakazana abana babo bakifotozanya n'abakinnyi ba FC Barcelona. Gusa ayo mafoto ntabwo yigeze avugwa cyane. Ifoto rukumbi ya Lionel Messi ari koza umwana muto niyo yagarutsweho cyane nyuma y'uko Lamine Yamal atangiye kugaragaza ubuhanga neza nk'ubwo Messi yari afite ubwo banganaga. Gusa ubwo Messi yakarabyaga Lamine Yamal nawe ubwe ntabwo yari azi neza ko azaba umukinnyi uzegukana Ballon d'Or 8. Joana Montfort yongeye kwibuka ifoto ya Lionel Messi ari gukarabya Lamine Yamal ari kumwe na mama we Sheila Ebana, ubwo se wa Lamine Yamal Moniri Nasraoui yayishyiraga ku mbuga nkoranyambaga ze. Nyuma y'uko Lamine Yamal yari akomeje gufasha ikipe y'igihugu ya Espagne kwitwara neza muri Euro yari iri kubera mu Budage muri 2024. Ubwo Moniri Nasraoui yashyiraga iyo foto hanze kuri Instagram, yaragize ati ifoto itangaje. Ubwo Lionel Messi yakarabyaga Lamine Yamal w'amezi 6. Ndibuka ikoreshwa n'ibinyamakuru byo muri Barcelona ndetse no ku ngengabihe zitandukanye. Umukinnyi ukomeye wa FC Barcelona yari atuje ari koza akana gato. Igitangaje ni uko nako kari kugera ikirenge mu cye. Joana Montfort yarakomeje ati ni ibintu bitangaje cyane. Muri icyo gihe nta wari uzi icyo uwo mwana mutazaba cyo. Ubu ndi kukubwira inkuru yo muri 2007. Na Messi ubwe ntabwo yari azi ko azaba igitangaza, kuko yari amaze gutwara La Liga stand inshuro 2 gusa na UEFA Champions League 1. Kandi ibyo siwe byitirirwaga, kuko Barcelona yari ifite izindi ntwaro nka Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi Hernandez, Carlos Puyol, Thierry Henry n'abandi, ku buryo ibyari bigezweho bitari kwitirirwa Messi wari ugitangira. Gusa ni ifoto yari itandukanye cyane n'ibiriho ubu, yewe n'abayifotoje nta mahuriro bari bafitanye. Yari umwana w'amezi 6 utazi ibiri kuba, na Messi wari ufite imyaka 20 atazi ngo hazaza he hameze gute. Ku itariki ya 16 Nzeri 2023, ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko, Xavi Hernandez wamutozaga muri FC Barcelona yamugiriye icyizere amukinisha umukino wa mbere nk'umukinnyi wabigize umwuga. None kugeza ubu Lamine Yamal akomeje kuba Lamine Yamal mu mupira w'amaguru. Ese koko hari izindi mbaraga Lamine Yamal yakuye kuri Lionel Messi, cyangwa byarahuriranye gusa? Wowe ubyumva ute? Duhurire muri comment section utubwire. Ngaya amateka ya Lamine Yamal uri kubica bigacika muri iyi minsi kuva avutse kugeza ubu ari rurangiranwa. Nk'ibisanzwe wanatubwira undi twazakubwiraho mu biganiro bitaha. Reka soze ngusaba gukora share ngo usangize abandi iyi nkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba wari utarayikora.